I na početku ovoga videa stisnite like, share i subscribe, podijelite video sa prijateljima i bacite komentar, želio bih čuti vaša mišljenja na mom kanalu koji se zove Balkanska tribina. Link imate u opisu ovoga mog TikTok profila, tako da ovom podrškom pomažete kanalu da se razvija i da rastemo iz dana u dan. Hvala na podršci, a sada ide video. Dobro večer narode moj i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Jučer je počela i danas je okršaj bio isto između Veleža i Borca, 0-0 je završilo, tako da drugo polovrijeme Vevin Lige Bosne i Hercegovine je počelo konačno. Vidjet ću možda da napravim neke epizode vezi Vevin Lige Bosne i Hercegovine, dodat ću naravno reprezentaciji Bosne i Hercegovine, pošto dosta tu imam pregleda kada napravim neke klipove Vevin Ligi, nikako nemam tu pregleda niti podrške, ali eto ja se nadam da će stići podrška i od Vevin Lige, naše lige, ali eto počelo je sve, tako da sretno svima, početak je drugog poluvremena kao što se kaže, a mi idemo da čitamo jedinu Džeki, naš Babuka koji je dao 2 gola protiv Dinamo Dresdena u Schalkeu 0-4 ili 0-6, kako već se zove, kažu. Dijamant ispisao novu stranicu istorije, fenomenalni Edin Džeko danas srušio još jedan rekord pa poručio, iskreno u ovoj ligi to nije, pa šta je rekao sada saznati. Fenomenalni Edin Džeko još jednom je pokazao zašto je u 39. godini spada među najbolje napadače u njemačkom fudbalu, iako je postigao 2 gola, briljantna, ispisao novu stranicu istorije, puno razloga za slavlje nije imao. Schalke je na domaćem terenu remizirao sa 2:2 protiv Dinama Dresdena, produživši niz bez pobjede, nažalost bez 5 utakmica u drugoj Bundesligi. Uprkos Džekinoj briljantnoj partiji, kraljevsko-plavi nisu uspjeli sačuvati prednost. Već prije utakmice je bilo jasno da će fokus biti na iskusnom BH napadaču. Trener Miron Muslić je najavio njegov nastup u startnoj postavi. Edin Džeko u subotu poslijepodne dočekao dugo očekivani debitantski start za Schalke. Na terenu je pokazao klasu, 2 gola protiv Dresdena bila su dovoljna za novi rekord, no ne i za 3 boda koje je za Schalke prijeko potrebna. Nažalost, nakon posljednjeg sudijskog zvižduka Edin Džeko nije skrivao razočarenje. Pred kamerama Skya govorio otvoreno i bez uljepšavanja. Kazao je: mislio sam da će biti 2:0 biti dovoljno rezultat, ali ovoj ligi to nije dovoljno, rekao je Džeko odmah po završetku utakmice. Nedugo zatim dodao je još jednu važnu stvar: nismo primili 2 gola zato što sam ja već bio vani. Koliko mu je rezultat teško pao pokazala je njegova reakcija na vlastite golove. Uprkos tome što su bili efektni i presudni za vodstvo Schalkea, Džeko nije želio govoriti o ljepoti pogodaka. Ipak, statistika je neumoljiva. Sa 39 godina, nevjerovatno i 327 dana, Edin Džeko postao je najstariji igrač u historiji njemačkog profesionalnog fudbala koji je postigao 2 gola na jednoj utakmici. Time je srušio dosadašnji rekord Poljaka Slavomira Kalkažijevsa, nemam pojma kako se ovo prezime čita, koji je 2002. godine davne postigao 2 gola sa 38 godina i 142 dana. Zanimljive informacije. Za kapitena naše reprezentacije BiH ovo je još jedan dokaz dugovječnosti, vrhunskog profesionalizma, ali potvrda da individualni uspjeh ne znači mnogo bez timske pobjede. Naravno, tako je, u pravu su. Utakmica protiv Dinama Dresdena donijela je nekoliko drugih debija u redovima Schalkea. Moussani Diaye je odmah zauzeo mjesto lijevog beka, dok je Adila Upče ušao u igru na poluvremenu. Svoj domaći debi upisao je Dejan Ljubičić, ali ni za jednog od njih ovo neće biti susret koji će pamtiti po lijepom, tako da na kraju, pored rekorda i 2 gola Dijamanta, ostaje Gora Kukus. Schalke i dalje traži pobjedu. Edin Džeko još jednom pokazao da od sebe uvijek traži više i da u ovoj ligi, kako sam kaže, vodstvo 2 gola jednostavno nije dovoljno ili ti ga nije moguće. Upravo je se Babuka, tako da Edin Džeko, majstor, 39 godina, može igrati do 42 godine, samo ga trebaš pitati, znači za zabija golove, ubaciš mu, samo oslobodiš prostor, on zabija golove, tako da Babuka, želimo ti sve naj, a mi idemo da čitamo dalje. A sada Vevin Liga Bosne i Hercegovine, utakmica koju sam pratio baš između Velež Mostar i Borac Banja Luka, jako je bila dominantna utakmica, ali eto ne mogu da postignu golove, nemaju neke dobre napadače Velež i Borac, ali dobro su odigrali utakmicu, tako da Velež je bio bolji, ali nema veze, sve se to završilo sa 0:0, podjela bodova, ni Borac nije bilo loš, tako da idemo da čitamo ove portale. Mreže su mirovale, derbi Veleža i Borca Banja Luka nije opravda očekivanja, ništa, ili ti ga 0:0 je hendikep.
Derbi 20. kola Vevin lige, drugog poluvremena ove Vevin lige Bosne i Hercegovine između Veleža Mostara i Borac Banja Luka nije opravdao očekivanja, na kraju nije bilo pobjednika i mreže su mirovale. Derbi 20. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine su u Mostaru na areni Rođeni odigrali Velež i Borac. Mnogo se očekivalo od ovoga susreta, no ipak nismo gledali dopadljivu fudbalsku predstavu, a na kraju je rezultat glasio 0:0, pa nismo baš fino gledali, ali smo gledali borbenu gladijatorsku pravu u areni. Gosti iz Banja Luke su na otvaranju meča bili nešto konkretni, već u 4. minuti mladom Kariću na golu Veleža je zaprijetio Hiroš, ali nije uspio. Iskusni veznjak je sa neki 18 metara šuto, odnosno gađao suprotni ugao, ali nije bio precizan. Igrala se 12. minuta kada je Savić u priliku gurnuo Hiroša, ali Karić dobro prati i otklanja tu opasnost. 7 minuta nakon toga gosti su tražili penal, javio se i VAR, ali na kraju je susret nastavljen, tako da u 22. minuti odlična prilika za Borac. Hiroš je lijepo uposlio Savića koji je iskosa sa nekoliko metara šutira, ali Karić mu je dobro skratio ugao i uspio je da to sve odbrani. Mada eto, samo da kažem, sudija Ljaljić, sudija, ne znam odakle dolazi Sarajeva, baš je na tezo da Borac pobjede, ali eto nisu uspjeli Veležovcima da šta je tu je, nastavljamo dalje. Nakon toga domaći su zaigrali nešto bolje. Od 24. minuti je Mešić pokušao sa 18 metara, no nije bio nikako precizan. Igrala se 28. minuta kada su Rođeni imali dobru priliku, iz gužve je Šarić prebacio i golmana Jurkas, ali Pascal je loptu izbacio gotovo sa gol linije. Dalje, do kraja poluvremena na Borcu su prijetili Milak, Mešić i Šarić, ali nije bilo promjene rezultata, pa se na odmor otišlo sa početnim 0:0. Na samom otvaranju drugog poluvremena nismo ništa vidjeli, ma baš, a prvo kakvo takvo uzbuđenje dolazi u 56. minuti. Hrelja je šutirao sa 11 metara, ali njegov udarac je izblokiran 2 minute kasnije. Hiroš je pokušao sa 18 metara, ali lopta je otišla pored gola Veleža. 18 minuta prije kraja Hrelja se lijepo izborio za poziciju, šuto sa nekih 12 metara, ali Karić je uz malo problema uspio da ukroti njegov udarac. Do kraja se igralo nepovezano sa mnogo grešaka sa obje strane. Najbolju priliku su imali domaći u sudijskoj nadoknadi i to nakon jednog kontranapada, ipak na kraju nisu ni uputili udarac prema golu Borca. Kada se sve sabere i oduzme, može se reći da su obje ekipe razočarale. Borac je trenutno prvoplasirani sa 44 boda, Velež se nalazi na 4. mjestu sa 29 bodova, Zrinski je drugoplasirani sa 33, a Sarajevo na 3. mjestu ima 32 boda. Ne znam, vidio sam bukvalno Ljaljić sudija na tezo za Borac, zašto to ne znam, onako prebiše igrače Veleža, nikom ništa baš boli i briga, ali eto kaže još ima, kaže navijači Veleža poslali snažnu poruku po staroj navici da gurneš istinu u zaborav. Prije nekoliko trenutaka, to jeste prije pola sata, možda i više, završena utakmica između Veleža i Borca. Dosta pažnje su privukli navijači Veleža, Red Armi, njihov transparent upućen Zrinskom zbog srušenja spomenika. O čemu se radi, nešto su iz Zrinskog su stvarno, pretirali, ono je stvarno katastrofično, ono je stvarno veliki bio skandal, svi su osudili bukvalno, kako antifašisti, kako cijela Bosna i Hercegovina i regija, nakon antifašistički spomenik koji je tu dugo trajao, čak ga niko nije ni primijetio, ali eto, dugo je tu stajao taj spomenik i oni su ga srušili kao nešto instalacija, trebalo zbog instalacije vamo tamo, to su dobro slagali, to svi znamo, tako da eto, stvarno neka im je na sramotu, nije im džaba onaj HDZ Čović tamo i onda Kabiri, oni Židovi upravljaju ti klubovima, tako da kako i oni narede, tako će biti, eto, stvarno sramota tom klubu, nema sramnije kluba u Bosni i Hercegovini, ali eto nećemo, sada njima idemo dalje. Utakmica 20. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između Veleža i Borca završila prije nekoliko trenutaka, prije pola sata. Bukvalno na istom je pisalo po staroj navici sruši da gurneš istinu zaborav, ali njihova je žrtva vječnija od svakog kamena. Bravo majstori, tako se to radi. Podsjetimo, krajem prošlog mjeseca su iz HŠK Zrinske odlučili da sruše spomenik posvećen 77 poginulih nogometaša od tiga fudbalera Veleža tokom Drugog svjetskog rata herojima. Navijači Veleža su danas na ovaj način odlučili da izraze svoje nezadovoljstvo povodom toga i tu završavaju članci o svemu tome. Eto, neka im je na sramotu, nećemo više spominjati, a mi nastavljamo dalje.
Onda imamo za kraj ovoga video zapisa neke male vijesti, kažu Samet Baždar zabio prvi gol Poljskoj, svaka čast mali Samete Baždar, ovo stvarno odlično izgledalo, isto tako na navijač Manchester Uniteda što ima veliku kosu, rekao ako Manchester United za redom pobjedi 5 utakmica jednostavno će se ošišati načelavo, ali eto prošle godina i pol dana nije se ošišao, tako da Manchester United ima pobjede u nizu pobjeda, sve ako pobjede sada igraju protiv West Hama, ako se dobro ne varam, tada će se konačno ošišati, internet će pričati, baš će brujati o tome, baš ono zanimljiva informacija, da želimo mu da se ošiša, a hajmo mi dalje. Kaže, Muslić na pres konferenciji objasnio zašto je zamijenio Džeku, Vasilj otvorio važnu pobjedu protiv Demirovića, potvrđen raspored nastupa olimpijaca BiH u Milanu, isto tako počele su zimske olimpijske igre tamo Milan i Cortini, Muzaferija nastupa prva, ok, Alić posljednja. Pa evo onda vidimo Prevljak odličnoj formi Hrvatskoj nogometnoj ligi, svaka čast. Jučer Sarajevo pobjedilo sa 2:0, izvinite nisam imao sam nekog posla, mnogo mi je ova bila zanimljivija utakmica Veleš Borac, baš se ono gledalo, ima dosta komentara, pa eto skontuo sam da nju nekako komentarišem. Kaže dalje, mladi Bosanac ponovo na spisku SAD-a, ne smijemo dopustiti da igra za Bosnu i Hercegovinu, radi se o Maliku Jakupoviću koji treba da zaigra za Bosnu i Hercegovinu uskoro, ako mu naravno ako ga savez zove Nemir Spahić i Sergej Barbarez, na njima je sve to da odrade, tako da nadamo se. Igović strelac u pobjedi Young Boysa, svaka čast, PSV za 7 minuta sručio Feyenoord, ovo su stare informacije, isto tako sutra Željo igra protiv, nisam siguran protiv koga, upravo ću sada da otvorim rezultati uživo pa da vidimo kako je ko igrao sinoć i juče. Nam interesuje, vidim Veleš Borac Banja Luka 0:0, pa onda Posušje Željezničar koji igraju 8.2. u 13 sati, 1 sat, znači sutra, a Sarajevo savladalo 2:0, ja mislim Radnika iz Bijeljne, Kibrijeg savladao Rudara sa 2:1, još se jedna utakmica igrala, nisam siguran koja, tako eto napomenite u komentarima, zaboravio sam sve, idući video zapis ću znači bolje pamti, tako da eto, to bile te neke informacije za ovu epizodu, lajkajte video, šerujte sa prijateljima, podijelite, ja sam nadam da nisam prebrzo pričao, da ste me sve razumjeli, nadam se, barem eto nemojte se ljutiti, malo sam glasnije pričao, volim znači kaj neka euforija velika kada se glasno priča, eto želimo sreću svima, ne znam više šta da dodam, to bilo to, vidimo se, uživajte i čao.